امام حسین علیہ السلام سندس عظمت السلام، امام حسین علیہ السلام سندس رفعت السلام، امام حسین علیہ السلام سندس رتبس تو مرتبہ السلام کہ اس تہندس خدمتس مز مجالسن ہند موضوع رود اکثر بیشتر ات موضوع پر گفتگو کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمون کہ حسین منی و انا من الحسین، کس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین جلدی ربط مسائبن کن کشیش ودن شام مش امیک احساس تہندس خدمتس مز بس صرف تمہید امام حسین علیہ السلام سنز عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیتن یس مربوط چھ کہ امس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنز عظمت بیان کران ون اللہ تعالیٰ کی لولاک لما خلقت الافلاق، اے محمد مصطفیٰ اگر نہ توئی خلق اسو کرمت کہین، اگر نہ تہند وجود مبارک آسا کہین، لما خلقت الافلاق تلاسن یہ افلاق تلاسن یہ کائناتی وجود اس مزنمز کہین، ان زمین و آسمان شمس و قمر یہ بحر و بر تمامی کہتیت اللہ تعالیٰ وجود بخش تذکرن تہندی برکت تہندی تفعیل وجود عطا، بس نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باعث خلقت کائنات شو، یہ اک مکمل نور ات مکمل نورس کر اللہ تعالیٰ مختلف امیک حص بیان امی نورک امسادن کنویز فرمان آو، فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انا وعلی من نور واحد، کہ بت علی اکی نور بیٹھن پردگمیتن، اور سمجھ آو یہ کہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتسچ بیت کے انوار مقدسہ کیم اتمزن شریک شیم نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھن اللہ تعالیٰ وجود اسمز این، تو یہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ات متعلق اللہ تعالیٰ پت ات حدیث قدسی کساہس مزن ہمیش توجیح کران بیت پیش بیس انداز اسمز ونان یسنی کل نور شو یک نور اسمزن نور پنجتن پاک علیہ السلام چھے، فرمان کی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا نور ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیعا ولا فلکا یسری ولا بحر یجری، کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ شمس، یہ قمر، یہ آفتاب، یہ مہتاب نائی ہند پاکن فلکا یجری، نائی ہند سمندر اسمز پاکن، یم اللہ تعالیٰ آسن یم تمامی تپود کرمیتن کہن سوائے یہ کہ حجت فرماوان کے لولاک تہندس محبت اسمز کرن پودی کائنات، لولاک لما خلقت الافلاق ایتت کرن ایت نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استوجی کہ اللہ فی محبتی میں کیس کریم خلق میں آسان نہیں خلق کرمت کہیں کیس کریم خلق اللہ فی محبتی ہاؤلاء الخمسہ میں کریم من پانسن ہندس ام پانس زوات مقدسہ چھے پنجتن پاک چھے ام خمسہ چھے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، ام پانس نور چھے ان سے محبت اسمز کرم خلق بس اتتر فکری کی زن نور پنجتن پاک چھے، نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چھے، نور امیر المؤمنین علیہ السلام چھے، نور امام حسن مجتبہ چھے، نور سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام چھے، یہ چھنے جدا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشکہین، پس خداوند کریم انکر اعلان کہ تمام کائنات ات یعنی وجود چھو ات چھو
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سند دم سد وجود یہ برکت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات ان میں وجود اس نظن تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرم بیان کہ حسین منی و انا من الحسین کہ اللہ تعالیٰ سے میں متعلق فرمان کہ میں کور تمام کی چانے محبت اسمز چانس محبت اسمز چانے طفیل چانے وجود کی بابرکت خلق مگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمان کہ حسین منی و انا من الحسین کہ تمام کیا آؤ میں اس محبت اسمز خلق کرنے مگر میشی نسبت کا سیدن امام حسین علیہ السلام سیدن کہ اگر تمام یہ کائنات خلق گئی میری اس محبت اسمز مگر یہ کائنات یہ کی خیر باقی روزی تحت اس اصلا انجام چھو تحت اس دوام چھو تحت اس بقا چھو اس دین میں ان اس شریعت میں ان اس ہدایت نظام میں ان اس الہی نظام میں ان تحت بخش تمام تبقا میونی فرزند میون حسین امام حسین علیہ السلام بس امام حسین علیہ السلام دراؤ یہ تفسیر کرنے ایت فکرس کی انا من حسین حسین منی آو زمانس آسانی سان سمجھ اصل پٹ سمجھ کہ شو فکر تران کی امام حسین علیہ السلام چھے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولاد فرزند رسول چھے امام حسین علیہ السلام بس گوڑنک فکر چھے سمجھ یوان کی کہ حسین منی مگر امام حسین علیہ السلام دراؤ یہ سمجھاؤنے مدینہ ترابط کہ انا من حسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمو کہ انا من حسین بس عزیزان گرامی مسائبن کنچ شام غریبا کہ غریبن ہند شام غریبن ہند شام ات کیا زمانان غریبن ہند شام ات کیا زمانان مجاہدن ہند شام ات کس قیامت کس دہس پر کرنا تمام مجاہد و مجاہدت کربلی کی ساتر اگزار اس پیٹھن حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے جس امامت اسمز پیشوئی مز رہبری مز کرنا ساری مجاہدت ات شامس کیا زاون ون شہیدن شام شام شہدہ کیا زاونت ون کیا ذکی ات شامس پیٹھ اس پتن غریب تحت تاب تحت سک پیٹن تحت ہنران اسمز تحت طوفان اسمز تحت اینی گٹس سہرا اسمزن اس بہتن ننی زمین پہ اس بہتن حضرت زینب سلام اللہ علیہ اس میں قیادت کران پس امام حسین علیہ السلام دراؤ ات تفسیر کرنے ات انا من حسینس تفسیر کرنے دراؤ فرزند رسول نواسی رسول حضرت امام حسین سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام بس کت پٹھن دراؤ کہ مدینس کرن سلام کت پٹھن دراؤ کہ حج کرن عمرہ اسمز تبدیل تمام کے پنن کائنات رون یس پنن دنیا اس امام حسین علیہ السلام سینک مولک اس امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اس کائنات مولک دنیا مولک سو تمام پنن دنیا تروون پس کیا تروون مدین تروون حرم خدا تروون تم پت کیا تروون فرات تروون تریشہت اوس امام بشہت اوس امام پنس فاتح شیر دل بہادر با وفا بائیس ابوالفضل العباس علیہ السلام سے پڑھیں ساتن فراتس قبض کرن پتہ امام حسین علیہ السلام چین تریش کی ہن فرات تروون کیا از تروون کی حرمت اسس رچن دین خدا ہچ ونی اس امام حسین علیہ السلام اس مسئولیت پس عزیزانی گرامی اس قیامت دو اوسی امی دو کیا ہوش آسمانن امی دو کیا ہوش تم کربل ہی آسمانن کیا ہوش امی دو کیا ہوش فرشتگان خدا کمی گواہ روز آز انبیاء کرام کمی مصیبت کمی عظیم مصیبت گواہ روز آز پس تمام انبیاء آسان آمد مشاہد کرنے کہ امس اللہ تعالیٰ سنس مقرب بندس سنس امام الانبیاء اس نبی خدا شسول یسول امام شو اس نبی ہندی سردار شو تم سن فرزند وود کربلا اسماعیل کربلا ہیت ابراہیم کربلا وود کربلا پنین اسماعیل کربلا ہیت وود تمام آسان یہ امتحان مشان کہ یہ حسین شہید
کربلا مظلوم کربلا ابو عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس وچھو یہ شابر تو یہ شاکر تو یہ صابر بندے خدا یہ کت پٹھن دی امتحان بس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یلی تم لمحات روید کہ سید الشہداء ابو عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام دراو امساتن وقت جہاد ووت اس وقت اذن ووت اذن جہاد ووت اس میدان کارزار اس کشن نیرون کمی کیفیت آس درامت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خیام مزن کیا عالم ایسا تمیز بس عزیزو میانو بایو میانو بزرگو میانو ماجو میانو بینیو بس تصور کریو کہ حضرت ابو عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کمی کیفیت آس درامت خیام مز رخصت ہے الوداع کرتن تمن سید بائن کت پٹ آسی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام الوداع کرمتن تم کت پٹ آسن امس یس یمن آخری سخت اس حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا ساتھ ٲسِکھ کہ یوٚتَتھ تام اَسہِ امام ییٚتٮ۪تھ موجوٗد چھُ وجوٗد مُبارک امام چھُ توٚتَتھ تام یِن نہٕ یِم اشکیا خیامن کُن کِہیٖنۍ بس تِمن ٲس نہٕ یہِ سَتھ حضرت ابو عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز بس ییٚمہِ ساتہٕ امام درٛاو کِتھ پٲٹھۍ آسہِ الوداع کوٚرمُت پننہِ ٹاچہِ کورِ حضرت سُکیناہن کِتھ پٲٹھۍ آسہِ پننِس بابس الوداع کوٚرمُت گُرِس آسن نہٕ ووٚنمُت کہ اے ذوالجناح میٲنِس بابس تھٲیزِ خیال صبحی پٮ۪ٹھ وٕچھُم کہ میون بوے علی اکبر گوٚو میدان مگر واپس ما آو کِہیٖنۍ میون بوے علی اصغر تہِ نِیو میٲنۍ بابن تریش چاونہٕ خٲطرٕ مگر سُہ چووُکھ آبہِ پیکان سُہ تہِ ما آو زندٕ واپس کِہیٖنۍ میٲنۍ چچہِ بابن منجے مےٚ مشق کہ بہٕ اَنَے آب سُکینا ژٕ چھکھ تریشہِ ہُتھ معصوٗم چھِ خیامن منٛز تریشہِ ہُتھ مگر میون چچہِ باب تہِ ما آو زندٕ کِہیٖنۍ یہِ ما آسن ووٚنمُت ذوالجناحس اے ذوالجناح میٲنِس بابس تھٲیزِ خیال بس یہِ ذوالجناح تہِ اوس باوفا ذوالجناح أمۍ تھوٚو واقعن خیال ابو عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلامس یہ ذوالجناح تہِ اوس نہ تھوٚکمُت بس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلامن ییٚمہِ ساتہٕ وقتِ آخر رخصت کہِ وقتہٕ وٕچھُن کہ یہ ذوالجناح ییٚمہِ ساتہٕ امام علیہ الصلوۃ والسلام سوار گوٚو تمہِ ساتہٕ آسن نہٕ دٔچھِنۍ تہٕ کھووُر وٕچھمُت کہ أمِس آسن نہٕ عموٗماً علی اکبر آسس نہٕ سوار کران حضرت قاسم آسس نہٕ سوار کران عباس علمدار آسس نہٕ سوار کران بس ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلامن بس بیٚنہِ دیدِ حضرت زینب آسہِ برونٛہہ کُن آمٕژ کہ بایا کیٛاہ گوٚو کہ عباس علمدار چھُنہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو کہ علی اکبر چھُنہٕ کِہیٖنۍ حضرت قاسم چھُنہٕ کِہیٖنۍ ولی دخلت بیٚنہِ چھے یِہوے کری سوار بہٕ چھَسے آمژٕے نُصرت کرنہِ مےٚ تمام ترٛوو چانے خٲطرٕ بہٕ چٲنسٕے محبتس منٛز درٛایَس بہٕ مسافر گٔیَس ژے سۭتۍ بایا بہٕ گٔیَس غریٖب ژے سۭتۍ غریٖب میانہِ بایا بہٕ کرتھ سوار بس ییٚمہِ ساتہٕ سوار گوٚو ابو عبداللہ حسین علیہ السلام بس کیٛاہ منظر آسہِ وٕچھمُت زمانن کیٛاہ وٕچھُکھ کہ یہ ذوالجناح چھُنہٕ برونٛہہ پکان کِہیٖنۍ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چھُ أمِس ذوالجناحس آسان ووٚنمُت کہ اے ذوالجناح بہٕ چھُس زانان کہ ژٕ تھوٚکُکھ اے ذوالجناح بہٕ چھُس زانان کہ ژٕ تھوٚکُکھ آز دۄہس کوٚرُتھ ژےٚ تہِ کۭژاہ مجاہدت اے ذوالجناح یِمن اشکیاہو کھۄتہٕ یِم بظاہر یِم انسان نُما یِم درندٕز یِم زن چھِ یِہنٛدِ کھۄتہٕ چھُکھ ژٕ بہتر بہٕ چھُس زانان ذوالجناح ژٕ تھوٚکُکھ بس یہِ چھے وۄنۍ ٲخری سوٲرۍ ییٚمہِ پتہٕ کرکھ ژٕ آرام بس مےٚ واتناو یِمن اشکیاہن منٛز بہٕ ہاو یِمن حیدر کرار سٕنٛدِس فرزن سٕنٛز جنگ ادٕ کیٛاہ گوٚو کہ بہٕ چھُس ضعیٖف العمر ادٕ کیٛاہ گوٚو کہ بہٕ چھُس پیٖری منٛز تتھ پیٖری منٛز کم کم مُصیبت آیم علی اکبرُن دۄکھ پیوٚم تُلُن علی اصغرُن دۄکھ پیوٚم تُلُن مگر بہٕ ہاو یِمن اشکیاہن کہ حیدر کرار سُنٛد غیر فرار سُنٛد فرزن کیٛاہ چھُ جنگ کران بس ییٚمہِ ساتہٕ درٛاو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کٔرٕن نظر گُرِس صُبحن کُن پیٚیَس نظر اَتہِ وٕچھن حضرت سُکینا گُرِس امیزان گٔمٕژ تھپھ کٔرِتھ اے ذوالجناح میون بابہٕ کوٚت نِتھ اے ذوالجناح ژےٚ وٕچھُتھ نا کہ کانٛہہ تہِ آو نہٕ واپس صُبحٕکۍ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ میون بابہٕ کوٚت نِہن بس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیٛاہ کوٚرُن تتھ صلاح آسن دیُتمُت پننہِ کورِ کہ میانہِ سُکینا بس کینٛہہ کال گٔژھِتھ ژٕ سمکھکھ مےٚ جلدی أسۍ کرو مٲلۍ پتھر بیٚیہِ مُلاقات بس سُہ سمکھکھ مےٚ جلدی گژھکھ
ملاقی نصیب سکینا حضرت امام حسین سن صادر کور آسی سمجھمت پنیس باپ سن پیغام آسن سمجھمت پس درا امام حسین علیہ السلام ندا اس دیوان پنن لول گبرن اس ندا دیوان پنیس بائیس اس فراتس اس نندرن شرمتن تس اس ندا دیوان اے ابو الفضل عباس سیشی بوئی ندا دیوان سکتی شمک بدراس میدان اے علی اکبر بوئی اسد راوی میدان اے نانیو جان بازو ولی وشو ضعیفی مز پنیس آقا سن جان وشو اے میانیو بایو اے میانیو گبرو اے میانیو انصارو ولی وشو پیر سن جنگ ولی وشو ضعیف سن جنگ ولی وشو حیدر کرار سن جنگ پس علی سن شیر دل فرزندن ریش سفید امام حسینن کیا جنگ کر یم اشکیاش دپا یم چھ ژلان یمن مز یم ساتن امام حسین علیہ السلام چیف سپدیو یمن پہ حملہ آور امام حسین علیہ السلام یم اشکیا لگ ژلنہ علامان علامان چھ گژھان کیازِ کہ امام زمان فرماون پننس جدس امام حسین علیہ السلام سن مرثیہ پران نوحہ پران زیارت نائیاس مزن کہ میون جدن امام حسینن کر ذوالفقار ستن جنگ پس ذوالفقارس برو کن کس اشکیا ٹھہرا یم ژل خوف کن وطن کن ژل پس امام حسین علیہ السلام امام زمان کرن مرضی بیان کہ میون جدن کیا کر کم سی کرن ذوالفقار سی کرن جنگ کم مثل علی مختار سانس جدس علی مختار زنتوس علی مختار جنگ کران پس امام حسین علیہ السلام دپان جنگ کران اکمیزی ووت فراتس کن امام علیہ السلام کر نظر کہ ذوالجنان واتنوز بو فراتس کن دپان یمو ظالمو وش کہ ضعیف مولا و آقا سید و سردار جنگ کران یہ زبردست جنگ کران علی سن شیر سے جنگ کران شیر خدای سن شیر سے جنگ کران یلی فراتس کن ووت دپان یمو ظالمو کر احساس کہ اگر علی سن فرزندن تریش چی تو یہ ذوالفقار سے جنگ کران اشن تل خیر کہین اشن تل کہت امان کہین بس اک ظالم گو امام حسین اس نزدیک کیا ونس اے حسین سشیا تریش ہنس فکر یم ظالم گئی خیامن کن نار دینے یم گئی خیام ظالنے بس علی سندس فرزند سنس مولا و آقا سو جلال امام حسین علیہ السلام سو جلال دپان گریز دسن ایڈ خیامن کن گو دوران ات کیا وشن شمر وشن آتی شمرس کیا ونن کہ اے شمر تو کیا کرو میانو بینی دادو تو کیا کرو میانو کوریو تو کیا کرو یمو سید بھائیو تو شو میں سیدن جنگ یمو کیا کرو یمن سے کیا دشمنی شو تو کریو میں سیدن جنگ کیا انت یا شیعہ تعالی ابی سفیان اے ابی سفیان سندو مانن والو ان لم یکن لکم دین اگر نہ تو کنی دین اس پر چوکین ولا تخافون المعاد اے فوج اشکیا اے ابی سفیان سندو مانن والو اے ابی سفیان سندو شیعو اگر نہ تو کنی دین اس پر چوکین اگر نہ تو معاد اس شو کھوچان قیامت خوف چوکین کن احرارا فی دنیاکم کم سے کم اس پنس دنیا اس مزن چھو زندگی گزارن کم سے کم احرار بنیت گزاری زندگی آزاد بنیت گزاری زندگی غلام بنیت کیا شو زندگی گزارن کیا غلام بنیت کیا زندگی شو گزارن ایمن اشکیانون فرمان کیا شو مانان امام یعنیو اہل حرمو کیا کرو حضرت زینب میانی بینی دیدی کیا کرو حضرت ام کلثومن کیا کرو میانی معصوم سکینہن کیا کرو یم خیام المشو میون بیمار فرزن علی زین العابدین تین کیا کرنو تین کیا شو خیامن کن گسان بس یم اشکیا درائی شرمند گسی درائی امام حسین علیہ السلام سن فرمان بوزتن نکاح درائی آیتتن واپس آئیں گے بس امام حسین علیہ السلام یہ سید الشہداء علیہ السلام عزیزو تکن از ماتم کران تکریب خیال حضرت زینب سن خستگی تکریب خیال امام حسین علیہ السلام سن خستگی اسما بے عزیزو خدا تینو
سلامت اسما پی پنہ لول گبرن ہند لاش ساری اسما پی تس بار گران ما پیو اس کرن اس امام حسین علیہ السلام اکس شہید اس چاندس پہ واتان اکس شہید اس مرثیہ پران حضرت زینب سلام علیہ سے سوری حال وشان اشنی مصیبت بوزت برداشت کران اش خاک برسر کران اش سینہ زنی کران مگر حضرت زینب سن کیا حال آسان پس امام حسین علیہ السلام سنگ امام حسین علیہ السلام سنگ فرزندن پس پردس سن تحویدار امامن پر مرثیہ زیارت ناحیہ اسمزن اس بوزو امام زمان اس نشی مرثی امام زمان کیا مرثی پران سلام کران امام حسین علیہ السلام اسمن شہدان السلام علی مرمل بالدماء سلام اسم تمن پہ کہ یمن خون اسمن سران لوگ السلام علی الدماء السائلات سلام اسم تک خون اس پہ کی اس دھار دراو یمو دھار دراو یمو شہدان سندو ابدانو منزل السلام علی اعضاء المقطعات سلام اسم تمن برید اعضاء بدنن پہ حضرت عباس علیہ السلام سندن برید شانہ مبارکن پہ اسن سلام السلام علی رؤوس المشالات سلام اسن تمن سر ہائے اقدسن پہ امنیزن سوار کرک السلام علی المدفون بلا اکفان امام زمان مرثیہ پران کیا کہ سلام اسن تمن بدنن پیٹھن کہ یمن کفن دفن آو کرن کہین السلام علی المغسل بدم الجراح تمن بدنن پیٹھ اسن سلام کہ یمن پننی زخمن ہندس خونس مزسران لوگ پہ کیا پران بے کیا ونان امام زمان مرثیہ کیا پران کہ السلام علی الشیب الخزیب تاث ریش مبارک اس پر ویسن سلام حضرت عبداللہ حسین علیہ السلام سنیز ریش مبارک اس پر ویسن سلام یت خون خضاب لوگ علی الشیب الخزیب پس امام زمان عجل اللہ تعالیٰ پر شریف کیا مرثیہ پران کہ فلعند بنک صباحا و مساء کہ باسا پر پنیس جد سنیز غمزنز صبح شام اسا پر نوحا صبح شام اسا کر ندب صبح شام اسا پر مرسی ولا ابکین لکا اے میانی جد اے میانی مولا و آقا اگر میانو چشمو اوش گیسی ختم بدلت دموع دمّا پس بہار پنیو چشمو خون ہار پس بھی کیا وانا وطحنت جنود الفجار اے میانی مولا چکرس جنگ کی ظلم کر تھکتا ہوتے فجالدن ذوالفقار سے جنگ کرو جنگ پس کیا فرماوانی میں امام زمان آخری دن لمحات کرن بیان ات مرسی از نظن کیا فرماوان کہ امساتن امام حسین علیہ السلام سوار کر سائری تمام اشتہا امساتن امام علیہ السلام محاصر کر امساتن وچود کہ سید الشہداء چھو علوی جنگ کران کہ بس ایک اشتہان دبا ام تجھ کن ام لوئی جبین مبارکس امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو جبین مبارکس خون جاری پس امام علیہ السلام تل پنن کرتائی مبارک پنن لباسی مبارک تلن آپ جبین مبارکس کریا خون صاف امام حسین علیہ السلام کریا خون صاف پس دبن سینہ مبارک گوس آیان پس ام ظالمن کیا وش ام تل سشوب تیر تلن سوئی کرن پیغست امام حسین علیہ السلام سینہ مبارکس پس امام حسین علیہ السلام گوئی مو زخم ستن نہیں کوئی جا زخم دیدی کہ امام حسین علیہ السلام ام پت کیا وچ امام زمان کیا کران بیان کہ وَأَسْرَعَ فَرْسَكَ شَعْرِدَا پاد گوزن جنا خیامن کن حضرت سکینان استوان متن کی میری اس باب سن گئی خیال مگر حضرت انزل جنان دی کیا خیال تھو کہ پانن جبین کرن تر خون مبارک امام حسین ستن گو خیامن کن اشاردن وَإِلَى خِيَامِكَ قَاصِدًا قاصد بنید گو خیامن کن وَالشِّمْرُ جَالِسًا عَلَى صَدْرَكَ امام زمان کرام بیان مرسی کہ میانی مولا چینی سینہ مبارکس پیڑن گو سوار کس شمر العین کو چینی سینہ مبارکس پیڑن سوار قابض علی شیبک بیدی پنس تفقبی اتھس مدرٹن ریش مبارک امام حسین علیہ السلام سن تھاف کرن ریش مبارکس امام حسین علیہ السلام سن ریش مبارکس کرن تھاف زابحن لکا بمحندی پس تلوار ستن کرن سر جدا عبداللہ حسین علیہ السلام
بس عزیزو امام حسین علیہ السلام سن روح مبارک دراو ہم پتاو تم قیامت لمحات آئی پتہ بس بس یہ شام غریبان شام غریبان سمجھن کیا سبت حال کہ اشقیاء امام وچ کہ امام حسین علیہ السلام اس دم آخر ایمن قیامن پہرداری کرتن حرمتی حضرت زینب حرمتی حضرت ام کلثوم حرمتی حضرت سکینہ کو اس خیال امام اس آخر وقتستان پانی من خیامن روش کرن پس امساتن امام حسین علیہ السلام گریس رو امساتن امام حسین علیہ السلام دراو ان شمر لئینن ان ستنفانا ات ارض کربلا ہسپٹ برپا کر ساری اقدس امساتن جدا کرن حضرت عبداللہ حسین علیہ السلام سنز والماشا امام حسین علیہ السلام کہین والماشا حضرت عباس کہین والماشا علی اکبر کہین وانشیم تمام منصب کمیس سنبھالیں ام المصائب حضرت زینب سلام اللہ علیہ امساتن یعنی کہ طوفان ہوت روی کرن بیان کہ امساتن یم اشکیاء آئی ون عمر سادن کو حکم کہ خیامن یم نار دن خیام یم ظالم خیام حسین یم کن امساتن یم آئی امساتن یم خیم زلیل کو شروع چریوس مزوس حضرت عبداللہ حسین علیہ السلام خیم پت خیم فیران مگر ون کوش خیم کم خیم پت خیم فیران شیر دل کور امیر المومنین علیہ السلام سنز حضرت زینب شوین خیم پت خیم فیران خیم پت خیم فیران یم اسرا اس یم سید بایا تمن اک خیمز کڑان بی خیمز کڑان علی سنز پور عباس بنتھن علی سنز پور علی اکبر بنتھن علی سنز پور باقی انصار ذمہ داری نبھاوان بس یہ روی کران بیان کہ میں وش ات ہنرانس مزن کیا منظر وچھم کہ وچھم کہ اک معظمہ چھ یہ اکہ دزوین خیمس مز ہزان اچن اسمچ کوشش کران واپس نیران اسمچ کوشش کران واپس نیران بس بگوس نزدیک میں دوپس اے بی بی سے کیا کوشش کران ات خیمس مز کیا شیطہ قیمتی کہ چشی اتی رومتی ات خیمس مزن سے کیا سانی نبر کڑون دوپس اے سوال کران والی سے کیا سوال چک میں کران اچھم مینس بویسن نشانی اچھم وقت امام یوسم بیمار امام زین العابدین علیہ السلام بس کس امام زین العابدین علیہ السلام کس بیمار امام یہ وقت آخر آفنا عزیز و جوانو تی بوزے یہ فکر تی بنیو انشاءاللہ بنیو تی یہ فکر بوزے تھن انسان رخصت اساسنا پنگواب امام حسین علیہ السلام بس حضرت زینب انتول گاش روسس گسان امام زین العابدین علیہ السلام بیماری ان سبب اس گاش کران بس انسان وزنون کہ میانی فرزند وقت بابشی رخصت اسامتن امام زین العابدین علیہ السلام بخدید میں دکھنا آس بکرہ استقبال پنیز بابس موتھا تھوت براشا تعظیم پنیز بابس بس امام حسین علیہ السلام دتنس دلان سے پنیز فرزندس کہ یعنی زین العابدین سجبت میانی پتہ وارث چشے امامتک منصب حوال بس میں وسیعت کرنس کیا وسیعت کرنس دبنس کہ اے علی میانی فرزند میانی شیعن ونزی میانی شیعن تاں واتنیزی پیغام کیا پیغام واتنیزی کہ شیعتی اما شربتم ما عذب فذکرونی کہ میانو شیعو امساتن ٹھنڈ تریش اسنا چوان فذکرونی میں عزو یاد کران او سمعتم بے غریب او شہید فندہونی بس یا عزو امساتن بوزان اسنا کنسی غریب اس متعلق کنسی دنیا کس غریب اس متعلق عزو نہ بوزان یا کنسی شہید اس متعلق عزو نہ بوزان میں پیٹ عزو مرسیہ کران میں پیٹ عزو مدبہ کران میں عزو ودان تپشان میں مظلومی عزو یاد کران بس حضرت زینب سلام اللہ علیہ پہرداری کرانت ہنرانس مزن انساتن وچن کہ یہ معصوم ایسی من انساتن شمار کر حضرت زینبن پنینی معصومہ یس بویسن نشانی اسسنا یس بویس سوال کرمزن اے زینب یہ میون معصومہ سکینہ امس تیز خیال وشک پندنوئی بینی دیدہ وشک کے حضرت سکینہ شنت ات قتلس منز کہین یمن معصومن مزن حضرت سکینہ کہین پس درائی دونوئی بینی درائی ژھانڈن میدانس قتل گاہ کن گئی حضرت زینب
قتل گاہ کن گئی حضرت ام کلثوم بس اخ سوار سمکھو بتھِ امس گر ست امس دپ گئی سوار ژٕ ما وٕچھتن کانٛہہ بچی ژٕ ما وٕچھتن کانٛہہ معصوٗما دوٚپنکھ نہ مےٚ وٕچھ نہٕ کانٛہہ معصوٗما مگر اکہِ ہُنرانہٕ اکہِ نشیبہٕ پٮ۪ٹھ ٲس گژھان مدنٕچ صدا بس دوٚپنکھ کمہِ اندٕ ٲس بس ہوونکھ فرات کُن کینٛہہ دُکُن اوس اکھ نشیب اتہِ بوٗزُم کہِ اتہِ ٲس أکِس بچی ہٕنٛز ٲس آواز یِوان مگر مےٚ وٕچھ نہٕ بچی کِہیٖنۍ کیٛازِ کہِ اتہِ اوس خوفُک عالم میٲنۍ گُرۍ چیٚیہِ نہٕ تریش کِہیٖنۍ مےٚ نِیو یہِ تریش چاونہٕ میون گر مگر مےٚ چھنہٕ خبر امہِ گُرۍ کیٛازِ چیٚیہِ نہٕ تریش بس أسۍ آیہِ یِتھے پٲٹھۍ اتہِ واپس بس یِم بیٚنہِ یِتھُے یِمو کُن گٔیہِ اتھ نشیبس کُن گٔیہِ اتہِ وٕچھِکھ کیٛاہ حضرت سُکینہ سلام اللہ علیہا پننِس باب سٕنٛدِس تیٖرو سۭتۍ شِکار گٔمتِس بدنس پٮ۪ٹھ بِہِتھ بس حضرت زینبن کیٛاہ ووٚننس اے سُکینہ ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ پرزنووُتھ پننِس باب سُنٛد بدن کیٛازِ أمِس چھُکھ لباس تار تار کوٚرمُت أمۍ سٕنٛدِس بدنس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ سرِ عقدس کِہیٖنۍ ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ پرزنووتھن پنُن باب کیٛاہ ووٚننس حضرت سُکینہن میانہِ پۄپہٕ دیدۍ بہٕ ییٚلہِ یتھ ہُنرانس منٛز ٲسٕس کیٛاہ کران بابا بابا کران یا بتا اے میانہِ بابا ژٕ کتہِ شۄنٛگان میانہِ بابا مےٚ ٲس ہول چٲنِس سیٖنس پٮ۪ٹھ شۄنٛگنس بابا ژٕ کتہِ شۄنٛگہام امہِ سربُریٖد بدنہٕ پٮ۪ٹھ آیم آواز اِلَیّا اِلَیّا اے سکیٖنہ بہٕ چھُ سا ییٚتٮ۪ن وَلَے میانہِ کوٗرے وَلَے بہٕ چھُ سا یَتھ نشیبس منٛز گوٚمُت یا حسین یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ بس آخری مصیبت بس سکت چھن کہین یہ سکت صرف حضرت زینب زانان اصل عزیز و صابر کہین صابر بس حضرت زینب زانان صابر صابر کربلا امام حسین علیہ السلام زانان بس آخری مصیبت کرو بیان بس دپان اخ روایت کرا بیان کہ دپان ام ساتن اخ خاتون ام ساتن اخ ہنرانس منزن آئی بنی اسدش غالباً یہ خاتون اخ دپان ام ساتن یہ آئی تریش ہتھ یمن اسیرن یمن مظلومن ہن خطر یمو آسانا مشاہد کرمتن کربلا حسمز کا قیامت آئی اس کے دو پیش دپان ام ساتن تریش ہنن حضرت زینب اس کرن پیش کہ اے بیوی تو چھو سٹھا تھکنیت تو چھو لوسمیتن تو چھو غم تو دف پیمتن یہ تسجز دوہاس مزدن تو تریش ہسو من پیش کران تریش دام چیتو پس دپان حضرت زینبن کیا کر کہ دپان گونڈف بچن کی میں معصوم شد سارے خود زیادہ تریش ہوئی یہ مس چیچ بابن اوس تریشن وعدہ کرمت مگر سپیوس لبی فرات سشنگس لبی فرات سو چیچ باب شان جدا کریتن پس یہ معصومہ دپا ام ساتن ام تریش رٹ حضرت سکینہن دپنس پخدے ٹھیک چھو بشہ سارے خطیت کرتنس میں لکٹ مگر بچامن تریش کے بچاون گوڑت علی اصغر تریش کیا چاون علی اصغر تریش پخدے سے دپتنا کہ سارے خط گوڑت چھو لکٹ آسان تریش چاون مگر میانی خط لکٹ چھنا میون بوئی علی اصغر خوب اکتر درائی حضرت سکینہ قتل کاکن علی اصغر میانی بھائی والا سکینہ آئی تریش ہے بچے چھ باب سپیو لبی پرات تم اگر لی تریش ہے کہ والا